CCTV Manus nam daki lakbon ki bakwa penpenda ke MBBS Henry Kindiat e ki bapas ke admission ke lapli ha Emmanuel Coaching Academy epi join menta pinyo e ki kot bat ki materials kin don ru ki mock test ban pen kraya pi na benda ka NEET Kahnyautrap Youth Development Council hak artrik ujeliu ajak penriu kalapan sengau ha umenterang ba kejela konrat ke sangma pak sarkar kadiban tauno dak employment policy kenang ban plilat iki trai jela hak ayo kam yo jam hakinu kindu ki kam plaseng deki brio ki panabar hakan ni jela hak aje kran bakila patai khubor upresiden kaseng uba W Sotun ulaong pakajing bomdan ka polisi plasna rak sarkar jela kapelong iki we ki penriu panonra dikinong bela nabar ka jela pat kapa pendolat pan iki trai jela kam tam hakan ni gajuk kerduk kam kat capapai Taiwan banyak dulu Chief Minister Jongka Mekelea Sri Konrad Konggal Sama. Kajingwan yaklu ini ya Chief Minister Jongka Mekelea mana kadai halor Jongka jing kerdu kam kerdu jam joki kon sama ki badon hang ni hapo jala jongi hapo Mekelea. Nilai keren la buntli ki subjects hak widai bat ka comprehensive employment policy hak widai ru bat ka MIP arajar arusau hak widai bat isu jong pemuda Bat kawe hak jing bompen bemak ban penteri kami ya ke MIP 2024 bat kajing bemak jong sukar ban penteri kami ya ke minimum wage act haduk ta ti kedi kajing wan ya keren jungi hak widai bat kini ga comprehensive employment policy la keren ba bat chief minister nya blingi keren ya kini ga comprehensive employment policy nomor papi kini dukan gi badan hapo sulong ba khot na du ki school private school financial institution na ki ki shopping mall kini iba ki hotel ki restoran ki popon ba ni berat ni iba kini ki commercial institution kim aikam ajam setia ya ki beri jungi boleh kim la ban aikam ajam ni ki beri jungi nomor bakam don kata ke employment policy kapan tek la kami ki kenang bakin la ban aikam ajam na kata katau kini ki beri be wan ban ya china ya business hang ni hapo ke jela jungi ilek kat pemon ki trade business jungi ki warak da ki beri ban nabar di mana ban ya ki kam jam ni hapo jela jungi ngim kuat dal leru ke ka bang kuat mengi lomba ki kon samla jungi ki de ban yo ya kam ke jam nilai hapo ki petrol pom outlet pelai bun ki karang hapo ki petrol pom outlet kini petrol pom pelai ki bun ka nomor bakam dong kata ka polisi nilai be la system ta hawi dai ba ke minimum wage ke minimum wage hak jing sya ke minimum wage ki dai da ki tre pro sibnai ki de ban yo ada penuru katsan kat 2000 sibnai ndai na marba ki bun ki kar ki baterai hakini ki commercial institution ki bakam thuk ya ki petrol pom ki bakam thuk ya ki shopping mall ki bakam thuk ki wi pat ina kalian juga seng ila sungnya ru ban pensulo di ki bakin penteri kam ya kedai ke minimum wage nama ni tristom mengi yo bam sok khar ni tristom mengi yo bam sok khar kat bang tristom mengi khar nang ki tulom tak kadang ong pisange swa bangin be ya kena ke minimum wage in hab ya keren coba sukar baka dai wan ya kata comprehensive employment policy kena ban tek lah kami kini terupom ya kini shopping mall ke bar kena bakin laban aikam ajam anda kila laban aikam ajam lagi beri jungi hang ta ngila pada ban ya be minimum wage bangin omba menteri kam no minimum wage kena bagi beri jungi kini kam beri jungi kini tulok katsan kan beri ujar imagine lada don iwe ilong keme diberi kunrei Imi na yeng ilete petrol hang tu pok petrol pom ba bagi kun yok tulop katsan kan dio hajar sibnai ngatrai kata kalak banrat dingkong ya ka jingduk ngimla ban ruspa andai ngila banrat ya geding ngila banrat dingkong ya ka jingduk kata kadai ke ba keseng new trap youth development council HYDC ka yeng rosong bat ka yeng ha kanong rem ka ban ong ba ngintri sutom na ka banta ban pinbet pinbiang ya ka wei pa ka wei ka long yeng ani hapok jela jungi dia kata ke bang ya keren hak bidai bat ka comprehensive employment policy bat ke MIP dia hak bidai bat ke MIP arajar arusau nila ya keren bat chief minister da basangi omba kamantoy ketu ke MIP arajar arusau ko ong ba 100% ya ki kam ki jam deban reserve ya ki brio jungi ki bidai ki lokal andre hadu menta 4 don betrai 4 don ba penteri kam ya kene ga polisi tak kendiat lu te kata ka jing keren yo sarkar ka boong ba ong ingin penbiang ya kata ka kam ga jam di kun samla jom ka jela Mekelea hi baro ka we kam kata ka dai tang jing keren hapo ler ndai ngin dai le hapo feel ni kum ka kiseng balang
Kungkah New Trap Youth Development Council. Kibalek hapok madan ngi dak khmat jong lejong ba amdan ba pentrekam. Mentang ye krem bersiam menau ong wara ngai detail dari piwara ngai detail nginsim action ngilak ban penduk iglasan berkhan kejingkeli mentang kolong ba sei tak labor department sei gi labor inspector kidan balai gi labor inspector gimla ban lek ban lek ya kata ka inquiry berkhan sei kata gi industries department ke depan la ban pek kini berkhan mentang ong bangin gentil ya kari ingin kentiu ya kajak bendriu kejongi ingin kentiu ya kaspak apa begini kentiu pun apa kakam kejam apa kini ba ai kiba yo subsidi na surkan meklia kini ki mender bawan bu factory juki ki boper mata ki yo subsidi ka bakam kejam gini ai bigat jingkren jong uci minister ke boong ba ni kwa ban kentiu ya ka meklia sya $10 billion economy hanyir ni kwa ni nakaliang jungi kumkinong song jong ka state meklia ngirung ikwa baka state jungi kan poi saya kata $10 billion economy ring poi dulu sepakat saya kata $10 billion economy ladaki kena semula jungi kim yok kam yok jam bagi kena semula jungi kim yok kam yok jam ki yok tulop san hajar saya kan poi kata ka $10 billion economy kami keren bak ni Chief Minister wara ya kata ka proof ring ni nakaliang jungi ang saya ejak kita ki usaha napok ke labor department saya ejak kita ki usaha napok ke industries ki badai ban pet ya kata long par khoi apet mengisang balang atau kedai ke kamram jungi kisang balang ngilai dei tangi bri ki baterai mon sung ban cukup dau pet ke tu ke kamram dei jungki beli kimla ban ye trekam pina kata dau ngingi ong ba bar khoi ni don kam ban ye tre lang rengkat du siam meneru ngidong ong ba ngi don kam ban ye tre lang rengkat kenang bang wanra ngilak ban wanra ya kajimpa ni jela jumi dak ba akam ajam ni konsum lagi kan ni ya produk kam dari umdon ba usia habui dai ba. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks. We help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.